Aprangse arnam paning cendok parpik lo, arnam pancoro parpik lo, arnam kang hon kang kinso plengset. Sini bangke ladak kerjalong kedo, apa nang tan kedo tum, labang solam karyo tum ajerpu, korte mute, Kristopan ke krororap atma panan. Lapan ke kroy kralang ajerpu atma panta. Kardom pilo hempuy somen ben. Piniar ni jetso tihik pen litum nang litum pen ligi cetan ini hang lake Good Friday polam. Hukurbar arni akime polam. Katuk keweta cinilo Good Friday polo tangte jisopan teng parpan ke sakar nilo teng parpan atak jisopran ke sepeda marnilo. Nase cini dat lo Good Friday polo tangte. Se jetso nili tihik pen kipuji pen latum mengesit han rining hang kala hello. Good Friday puku pe porse hang dat. Lapen ku pe porse huk bate hukurbaran ya ke me puku pe porse ke hang nak. Bate ku pe porse ningi duk ningi oi arni ciru arni cenap arni pu hang dat. Good Friday mane hukurbar arni ya ke me pu hang rong. Natheke lahilo. Hempu Yesu Kristo sining serang hoi ce use lap kerte kahenopik adim wang lo keterpik kasurpik adim munita pa piapan ka pejoki alang ke lang det japan alang vipen pini arni ke nabang son hukurbar arni ke hukurbar arni mane Good Friday arni lake akehno pupedat se akime hukurbaran dia akime Good Friday pu ke hang ke lake ko pelo hempu Yesu Kristo munit cepar janse munit apan ke peyok yapan akam ke klem bate alang kang hon ili tupan ka peklang arnilo wonderful love of Jesus po arengelo alam panipu Kristo akamang humeme munit akai munit ajarapan ka peklang arnilo lase Good Friday pu kipuidam. Pen munida tum ningkit hewe, ningkit duk ningkang lit, labak so tum panta ningkit he pilo ningarong pilo, ningkit oe tum panta ningarong pilo, kitija tum panta kerengip kipija panse hempu Yesu Kristo abang so perhat hak wanglo lase Good Friday pu ki hangenang koke ningkit he kawe tum panta ningkit hedulo kereng kelong let det nang ia bang apanta kereng kelong nang jarni lo lapen itung apap an kacong hu kacong he kacecok kacelang selet kacelang hijim mek lang no lang no pran ke en moy ke en lahai apap anta hempu Yesu Kristo abangar pum athak kasi badet batege endet arnilo. Isaya akitab ang dingpi pokep raga tomalong ili tumapan tanlo. Ili tumakisuta alang pran cipise alang ok cipanggirse ili tumapan kisuta pemelo. Ili tumkit hinang yadi malang tietlo. Ili tumkit sung nang yadang alang sung atlo. Ili tumkit cecak nang yadim alang cecak atlo. Lase Good Friday puke berta keme sining pena berta lo lagi perthe abirta chot kali perthe along ke tan pen judia chot kali sining pen abirta munit papia tu pan halan ning duk ning oe tu panta Kristo ning rong ning kang sam wan lo nasi pinir ni jitsu ini tung neli nal tu pan ke tan pon thuya bangkal hello Good Friday ke Yesu Kristo apan ke nep pen pran kacipiar ni lo ha kalbariang song kalbariang long teng parpanang song alang pan nep lo teng lo jok lo ha kejut ha kalbariang long an teng parpan anatang mamat pacipon la ha kalbariang song bate kalbariang long hempu jisopan ke sakunahut bangit homa teng parpan do haladak. Johan ang ding pis kreser kep ang ding suisi penlitum lang dam ploplote tan pemelo.
bang ke thom do hem pu Yesu pen theng parpan sakrapet ar enut ar winut ang bong bang ke hem pu Yesu lo amat lo labang hini atuma theng parpan pela angbong atheng parpan aphan ki ir aringelo kalampen sonido ison na bangke kacidan batening kang tang atheng parpan aringelo katum ki puke the cross of rebellious hala ino da bang aphan ke ning kacirui ning kaciduk thek aning kacakarlat thek labang so theng abang ke ning kacirui ning kacakarlat thek po theng parpan mane ki chok che ame thang kacicini atheng parpan labang so bang aphan ke aregalo tung ipu the cross of repentance ning kacirui atheng parpan pen labang hini angbong chit abang ke hempu Yesu Kristo theng parpan lo labang so atheng parpan aphan ke kapijok atheng parpan kijok kelong atheng parpan kereng lor atheng parpan pule pudam testame areng kelong atung gipu ke the cross of redemption hala indut abang upen iligi poston tak se ning kang tang oi ning kang tang dung aning kecuru redet aning kang tang rak atheng parpan aphan ke the cross of rebellious pulo kacidan atheng parpan hempu Yesu pen sakrapet unhut rat ake ongatum pin rem lo ing cek lo ning jetot lo nang jong sar nama so pute ne tum phanta nang piyok ra nang methang ta theng parpan ang song pen sunun nang methang ta piyok ra ne tum phanta nang piyok tha pulo hadak theng parpan lo ngata jisophan kiputot kipusiakam klem donang hala ar atheng parpan abang ning kacuru atheng parpan abang one the cross of repentance po abang hala bang so muni bang pudun se pulo nang arna maphan phererema itum ke pho nang je ke hok lo itum ke klem tang porsi itum ke pho lo itum punishment ke long nang ye porsi itum ke punishment long lo tangte lake arna masu ki klem ki chok che thang ta awi alang pulo hempu ngunang hawar che lelo tangte batanang re choson chewang thulo tangte ne phanang ke motha pose pulo jisumen men amal haladak pulo pini pen ke nang nelong paradise along se nang du dun longpok jumemu chot aringalok alam gipun today you will be with me in paradise kare meadim nang nelong nang du dun longpok na se labang so per thelong ilitum ge theklong jan nido munida tumang bong Kristana tuma theng parpan ke kaning je tot kaning je si kiputot kalili kalanglang kiputumdu no labang so per theta aning chiro ya a per thekali aning chiro ya tumawe bonsata e jahak agru batumdu aila arna maso ne farman si thilo pap awe punawe ke chok jawe inter et arna maso kithi ke itum pap a farman lo na sono tumdo na se arna malam itu phan ke than ne phan kang hon he bang ke kithi phan se kang hon na bang lo ne phan kang hon bang ke kireng phan kang hon bang lo khala ning ke churo ye theng par pan bang ke Kristo phan kang hon penamat pinap pule Jesu ki pugali pinni pen nonamat nang ne pen kereng medim paradise do longpo isi niling ni ne prang kaduk ke tum ke chini ji silah lo Kristo kithi arni bate good friday arni ba belolong li to phan ke than Matthias angding pi inkora troxi
isi pen hak kejut ilitum lang dam long te ilitum panetan pamekalo son po kama humemedo Kristo kitiahut isi bangke det adang ingting tip lo aklik klak do set lo konta kithom among ingting tip lo det adak perthe arnam kapencong tang ahormu anta aning giduk aning ge oi ko pepot ma kapencong bang aphan hala kapencong amarse apran ke enapot the creature killed the creator bang alam pen gitu hala kapencong amarse kapencong bang aphan apran ke en perthedang ingting tip lo konta ke thom lason pho phepin lang perthea historia long hinia bangke temple along ki hingape achitin rak phuklo bate jenghang daklo kit thoma bangke perthe klem hurlo are lo ba balalong ki pu the earth shook lapen perthe klem hurlo linglang hirlo arlong ta enghang etlo arlong ta jenghang phuklo isi kama humeme bangke theng parpan hem puji so chakni mathatha therita enghang daklo therita phuk daklo arna maphan ke kroi amuridatum ake om dungatum theri pen thorlo theri pen thor su janglo kichitangatum Kristo phan ke kroi akortengeratum pran kacipiatum hem puji so Kristo tempar pan ang song kacicak arni thor etla lapen pho bangke army officer lapen alang soldier atum bate sepahiatum jiso phan tempar pan kesak vegatum jiso phan kacenek vegatum kang thok vegatum ketheng vegatum hakijut lahai kadogowe chikli thek longse lapen son pherme me son thek longse army officer amat chini pe melo lake hoklo arnama solo lake arnama solo really he is the son of God alangke arnama solo nase hotel peningiratum good Friday puke nang ligitia dim Jesu Kristo iti pitanglo ilitum ki pho nang yadim Jesu Kristo poendo itum papilang hut alang theng parpanong song ilitum aphan iti pitanglo ilitum aphan khobor ke me bote birta ke me ke hello ake ong piatum Kristo ki thiarni theri phugdak bateng hang dak se ador ke societetum arna phan ke kroi pen pran kadam nangatum thor tulung hello ini ani Good Friday birta gala hello nang li tame deli tame baddu tame Kristo phan aning ke the Kristo phan ke kroi Kristo phan ke cheki atum anke pran le dam nang stame ke kroi pen mo arsiarni thor edji rora pakote tum tan ning thepen Kristo phan chong holona panseneli piniat yang letum pen kesetan di kang ton lo Kristo men penajau amen